U radnoj posjeti Zavodu za udžbenike Republike Srpske u istočnom Sarajevu boravio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Koje su teme razgovora saznaćemo od Sanje Gluhović. Razgovarano je o pripremama nastavnog plana i programa za osnovne i srednje škole za narednu školsku godinu. U fokusu su udžbenici i šira udžbenička produkcija. Posebna pažnja obratit će se na rješavanje osnovnih udžbeničkih problema na koje apeluju učenici, roditelji i nastavnici. Zastarjeli udžbenici sa greškama, visoke cijene udžbenika iz uvoza, teška školska torba, problemi su na koje se žale i upućuju roditelji. Zbog toga će se u narednoj školskoj godini težiti k rješavanju ovih problema. Sve je to ono na čemu radimo i što želimo popraviti za narednu školsku godinu i da to konkretno đaci, učenici, nastavnici i roditelji osjete već od naredne školske godine. Da su i Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i Zavod za udžbenike, dakle svi oni koji su uključeni u ovaj proces, direktno zainteresovani za sve ono što je najmanji problem, pa do onog najvećeg koji se tiče nastavnih planova i programa za osnovnu i srednju školu. Ipak iz Zavoda najavljuju da se u tekućoj školskoj godini udžbenici neće mijenjati. I nešto na čemu smo u posljednje vrijeme radili, da strani jezici će biti nešto znatno jeftiniji u odnosu na prethodni period. Sve su to određeni preduslovi gdje ćemo sigurno, kao što sam rekao, imati udžbenike na vrijeme i najbolje cijene, bolje rečeno, bit ćemo najjeftiniji u regionu kada je u pitanju udžbenik za našu djecu. Istaknuto je i pozitivno poslovanje Zavoda. Ono čemu se još treba posvetiti pažnje i čestitati samom zavodu da kad je riječ o ovoj izdavačkoj djelatnosti koja je mimo udžbenika, znači o beletristici, koja u principu nije profitabilna, a zavod posluje na tržištu i mora da preživi od prodaje jer nema subvencije te vrste, je da se mora odati priznanje i na ovoj izdavačkoj djelatnosti sa izdanjima koja su sada i iza nas, beletristike, turističkih potencijala, istorijskih sadržaja i ostaloga. Najavljen je i nastavak projekta književne nagrade Zlatna sova koja je postala prepoznatljiva u regionu.